Alright, mutageri wa Meru TV kagitene kange togushemania aza ogoro bona aruaire ntuko ya Alhamisi. Ntuko ira ithire na mantu kathumba ndene ya county Meru na mono kire omeandegoro kana ndene andegoro yonde ya Kenya. Bithiro ngiko kwata kogeni tutegere mantu raje thire tutugikara enture ne shieto na ari andi kibeto bante tubareketie kwamba kambe na gutigera nibo kumurikira riboti chionde ora chikwithirwa chikiumera oni bambetaga Dennis Mutumo Muthomi mona nerioto mathithio ogoro bonaro ni Jacqueline Makena twambirie na riboti yegie mbithukiro ya maitha nyarema karika za ukariano okajeteta na mbere na kureta thina ntere cia Gembe North aria gukurikana utuku bogukira narua ni kwithirite kuri na mbithukiro ya maitha nture ni akamarenga aria antu baba batonyere micii na kuiya ng'ombe kathumba na kinya nyuma ya mabitha ba kuria kuringirwa riboti na gukinya ntere izi ni bombere gwetana mbere na kugeria kuthingatia ng'ombe izi ende monkera kagite na gaka gote ng'ombe iromba kwithirwa ikionokwa akariba bana ndeni barombete atongeria banterizi kumakire mujumbe MCA na kinya utongere bwamtheguru ya Kenya batongerete na Rais William Ruto gutigera niko batetheria kuchokia ukaria nterizi nikireba kugana ndi maitha ebethirite bakibatethia kana bakibekira asara na ntoba kubayera ndithia ciao mukiri wa Nkonja na guturugurira na ripoti yu ni akari na atori betora ya Kamaringa Ntombo Gembe North araba umirete na Nyamaro na Nkayo yurore wasi okaria nteriji ende utukoba ukirira rware bethirite bari na maitha bakandene turene reu maitha barabara ithukire turare na kuiya ng'ombe na ende monkathayo ti ng'ombe kinyese siracoka untu akari baba kuabo monkathayi ni bankumiritwa misi na ende ni kubetete kuritwa area tubathu atumagite muno nikoro imaitha batete kumama maitha na ntuko cionde utuko tuture ya nyabia kurani ukira ng'ombe cietu niretire yoro cionde ng'ombe yana na nyantu betu no boiri kithakende mathiatite ng'ombe na thai batawata ng'ombe ikite muno bemekite muno no ntutu thina no kabuli no kauko batu into bibi tutetha cia bibi thomeza cinyana betu ng'ombe tiromba so nyemwe citoka igwitwa theri kinya nguku tutati tu no au batu ukario tire acha ng'ombe cia toka igwitwa theri andu bapiara baboya mizinga bongo bagia yo mucie ng'ombe cia theri uri meitha ya turite nyumba kuria kuongo te kuria mingoyo ngwe kuria Rwanda ite kuro onto bautengana na mizinga yo barengana na to na mizinga babengana mwanka babarera misi bathuraira letiwa oni bathuraira ni bathirikari guthai gugwe muno bate manto security nini etapio tote ntuko inyemwe yo yani kindene gumya ya thatu no manga bethe betu yugaire ng'ombe cietu baturare inyo ndo ntinyo kona nkaria thai ndino bwa no baturire okaiwa batwingite sana kari pitira kama utuku tego kunda ja utuku na ruare ngokunda akebeta ngambere kwere ate kunda iraite ntomurume akuibwa sungwa nsio thai na kana ake kanunu na mwekuru oke nyago ruo barera atuwa itutwetwa baurine ugithakana tuburire tinkime na tutubona kaitene kaumna bakimeneria thirikari hamwe na tumantumwa nyabo narabindo kira sumere ng'ombe cietu kaikauma na asituratira njirethari yorelela sukuma o kwena mawiti okona ng'ombe citeti thai nyaga boli mesi otire asituratira inje ya naba kwengwa sukuru otone nyabia kwata wendio coki mwana sukuru yangwa ne tutethie no to wathani bobo guthai ng'ombe iciaretio itanaretie nene muno othai uti wona nya ng'ombe mucie thai bi muci ngoko na ngekuru tise ndikethene yu baite koyani ngaite mwa kwa amurine anu ng'ombe cia kwaitwite au ndenterio bethe Rwanda na boto ya ng'ombe pio ikuthira ukwibua to kinyana batethoma ana batethoma nuntu ikinda ndaro itariko tuitira Rwanda kinaya na tetetere no ntunwe no munini odaisi na naburi kwethwa kiteta naburi kwethwa kireta kinya njesi na gwike otoro kwebake ya kinyo kurwa bakenya gucokire ng'ombe cietu nikithinyi icokete bunge tetetere na thirikari tetetere tugura thina muno nkiripotera Meru TV kuma Kamaringa Ntombo Gembe North mbeta mukiri Nkonja.
Na kiri ripoti ingine ati bamwe ba athomi athoji ba siasa na nkuruki atongeria kuma kaunti ya Meru ni bashumiretie na kumeneria bunene na nkuruki kuonania kuraga kunganirwa nonto bwa Ndionga kana musafara jo kiama kia DCP jurajurigeri kwethira joge kinyanda na kaunti ya Meru kwambiria ntuko ya rojo kuringana na karibaba bogeta musafara jo kiama kia DCP kira kethire toki gitongerwa ni urore munini wa rais Rigathi Gachagua na nkuruki gutonyo ne bamwe batongeria musafara kana atonge musafara jojo bogeta jo kethirwa jo kira tarumena na nkuruki mpatho kiri akari ba kaunti ya Meru. Jeff Wagatuma na thingatiri tarogona ru na gotutarira ru na njira endaja na boba mwe ba siasa na kinya athomi ba siasa kuma kaunti ya Meru ni baumirite na gwita uge bwao kiri mantu jegie Ndionga ya rojo ya Rigathi Gachagua na atongeria bangi kathumba ba kiama kiawe aria bamwe ba Meru baugite Gachagua nethira kija Meru ende akethira kireta siasa kaunti iji Ndionga kwa DCP tuga kuija kurionga Meru wote mtumba kurigirwa kurionga nturene kende ndia sera chiawe na mantu jari najo ere Kenya jari akathithia na mibango ere ari niyo na no ntunya twingwa turi Meru teka tugwiritwe ni uria ndigurwitite thai indi tutikwenda kugite gamba na muthuro mangentu menyo tujo yatethaia we njuwe ja uthiurunke utwire jara ja kuwi najo tutigwa twetere onge nwerere akeja no wathiurunke mwankarira tukamenya imbio ongo iri kukiba utwi bwiri ungeni kabisa indi ugeta ukagita muntu wita kiuga tweja turi Meru kana twaburetera Meru anga nontu nura tonyero none Meru batonyete ugutiumbikana na batu tukathiurunga kinya tutwiringana ya Meru tukeberaga atiri nontu tweja ngania ejere ugani wa tuthithiria kwe no twandikanirite kana ituja kuija gwita ngwataniro kairi kana muranune jwa nju tukare jutina baruga cha thirikari twenda be yakuno bae president eto Kanya deputy president Kanya batikeye kuya kore baretete mantu yo ya ndwa badi tukumnyana deputy president myaka ele nusu nari wale president deputy president myaka ele nusu ya Meru na kutare athina na kutare siasa so nyatha itwende ya yetu eyeto twira kethore kurene mantu ya kurwa thirikari matu tutimo wati andu thai no ntiturare athina cietu tuengo cia Meru na kinya bunge betu na bono betho no thinira cia ngavana ura waitire icira bareterete thina bakethwa bati kuwatanira na ngavana na leaders ba Meru bonthe twitia maendeleo thai twina kanya former deputy president twina kanya ko kinyela thirikari thiru mutuma ngavana wetu na deputy president kendege thai twenda twewe heshima na twewe time kenda tumnya wetinto bietu ke national government ibeje na thiri tutikwenda kuigwa gituma kana tutikwenda kuigwa ndwandene ya Meru ibeje baria mantu jao utubarigeretie ende twitugwitikia turi antu ba Meru itukuigwa thaiji tutumba kwebera thirikari no tukiambere itwagite maendeleo igita riu na itukwenda Murungu agitethagia thirikari nene bagitanairia ngugi na ngavana wetu uria wambiritie kurita ngugi na thirikari nene batwe kanya turi Meru ngavana no tuibagwatanirite na kindiki na ibagwatanirite na president Meru baritirwo ngugi ne aria kiaria Oscar Mutugi augite aringi kura ni bethirite bakiriro munko janjugu karanga wakagita nande ni bamwe batongeria baumite county iji atongeria baria batwire kwithirwo bariku na from as far back as kiama kia Jubilee atongeria bau ibo bezire kwagea wave afterward ya kiama kigwitwo UDA na watongeria barabari ndene ya Jubilee na bamwe bethiro inya pati kurita ngugi bethiro bagitonya ke UDA na ba ride on wave ya UDA kwithiro bagichoka parliament na itene bingi bya MCAs na bingi elective Meru wake but also Mount Kenya by extension no gategera thaizi ikukarite na ndizeka kwina wave ingi na ndi kwa created ya kiama kingi different na ikethro very predictable that watongerie barabara aremi kurita ngugi bebi amene biu ndagweta kiama kia Jubilee kiama kia UDA
ukabethira no bo bendene ya biama nandi bira biizite bikira ibyo bi popular ndene ya Meru. Antu baba baria baingi no ba twikitie tieni beta ba twira antu ajo ikuthongi muno na gukabwa sana kiria Meru indi to twira kira mu Meru wakona muntu etaka nenkerwa biria kunenkerwa eno individual muntu kiumbe akarega kunyira arega kunyirira ugitie ni atujukia kaire atugia kaire atwikie ki Jubilee tweta atonya Jubilee twerwa tukanyirirwo na tukakarabu bwega bangi bagia kairwa barabara bangi bagia kairwa damu bangi bagia kairwa bagiturairwa ndoji na bakithirwa nteto inene batu no turi wau kabisa no ntuito ikerie muntu ngugi nikendeta kugitatia kunenea nejire atwira haja ni ogukabwira na niyo tukaikia turi Meru okay utibio tuonere bi thau kiri Jubilee na ndi ba jukio kaire ba tukamata ba tuike ki UDA o kaire turi Meru tuikiri nkunieni o kaire tu ikua UDA tu ikua UDA na no tweterete turiga maendeleo iruju maendeleo yauke no tibio tukugitatia tukuona. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam mutigere ange kurikania atongere bau bare aragiria manto jegie musafara joke amakia DCP musafara jirajurigiri kwethirwa joke amberia ntuko egoro aja ndene county ya Meru twerekere kire ripoti yegi mateta haja biashara ni area biashara barabendagia into bia kuria na mono barabathingatanaga nara kuri na michetho kana cukuru chire na mithako na gutonya bienine gwetana mbere na kwendi into bibi na ndene bachumbiritie na kuonania kurega kunganiro kwao ije nyuma ntukwe narua kuregerwa kana arabo bethiro bakiregerwa kwendi into bibi kagita na karako kare na mashindano kana mithako ya cukuru mwende ne county ya Meru kuringana na ripoti ira tubanganitwo ni mwa MC Moitonga biashara baba ni baugite gintu gigitege kiega nonto biashara izi ni ombaga kubatetheria kurungamira family ciao abiashara baria bentaga kwendia into michethone na aria michetho iraumira ni bombite kwithirwo bakiraramika nonto boria bombite kwithirwo bakiuga ati ni barigiritwe kwithirwo bakendia na bira bendagia antu abendia bikendwo ni aritani na mundu matinda kwina matinda itwe ya ikwendia tugweye goro korera murigo twayucokia twayecho nario twayutora murigo twayucokia eruare tugura tarucokia endeka yo turigaria mwarimu we na kona muchara na tuweta mituria metha ina ndengo icio okasirere ciarimu mwarimu neterete muchara ke thirikari woni ote muchara mbeterete woni yakandi ma barabara ne nonto kare akumara na gento kare nya barabara kana mbeta thoko onto mba korea kana nywa kana ndi anyumba uko mama kana mwana athoma murira si nende ya thaiko wombe tinya mbeca kwenda mbia cia wetha kuhurirwa ndawa ende ntuko icio nthe yo terio ndirendia ati ni arimu bakwendia ndene obe na ice cream bena ngumu bena kila kitu na shonda nawe mwisho mweri akone nya muchara ni ote muchara mbeterete kithira nindi ngoge okasi nirere ya arimu ri bati choke bakaita biashara batunya tukandikwa twatenya bati kuritana tango ge oka mpenda ye nara kwena matinda shone na nara kutha kera kwena tu field twa kwende pinto ya to nkwendia to kuona tia mbathira ne aka na rwandi kari Meru gwetu mbecire gigatotiga arimo ibo bakwende sukuru mwarimu ena ice cream mwarimu ena sonda mwarimu ena biscuiti ana beya kora to moria to koserete na atwira ice cream ena bangi eri aku atwene atwe bangi aku atwene oro benderia ice cream no oro twende no benderia tukari woro mwenderia weta kwende sukuru eza akawekira ice cream mbi bangi yetu kenda tora tukendie wa eta kwe batu twende ya ice cream batwe ende batu atodiga twetere twambere kuroka kinoru primary rokere twaregero kwendia ice cream batu mwarimu ariuga ara barere ice cream bakogita ara barere ice cream bagaita mioje ice cream oto komendio meake 10 ice cream na tatomba kwethura anja chieto tukethitha ya ice cream tugacoka tukenderia na ice cream ithoku na ana bau mbeca ira tukubarira na just school fees turita ke ice cream na kira twatu tukurigarira ice cream arimu iwa kwendia ndene turoria nande for example yeje era thithu wa Meru school na arua
mwarimu okange atanoka reku mwarimu okianza yego ko mwarimu okukunda arimo beko ko baba inge sana baskuru bakaunte mzima arimo bagatothekeria tutakwendia kwao kaire no tubakona arimo bamero skuru oraba kwendia oraba othorania mbesa zati misi arimo bare tuingira amena abatu na rotuke turendia ibo bakwendia na undani atokuga batu te right tia to chitegerwe itotegero batu antoto ba ice cream tote kwande gentu keke doku turendia itobira byomba kurewa. Zangu mimi ni Hoka, mimi naitwa Eriki, mfanyikazi wa hapa Meru. Wakati mimi nimefanya hapa Hoka miaka mingi, lakini kwa leo tulikuja hapa kuhusia hapa Meru School. Sasa walimu ndio wanauza bidhaa sisi tunausanga. Sisi ni mahasura. Sisi tutakuwa tukikulia wapi? Watu walimu wameajiriwa ndio wanauza, sisi tunakuwa na hii serikali ni ya mahasura. Na jau nicho ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ndikuripotera nene ya Mutindo Kangangi Northimenti Meru TV. Tugitana mbere na nteto cietu ni ati rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto muthenya na ruo ugite ati thirikari yawe igetana mbere na kuingia mawerene chonde njira yakire akenya akiaria kagitene kakiugomano kia bithatu kikumenyekana ta National Executive Retreat kigomano gira giukari ntereche KCB Center county ya Kajiado na ugite ati kagitene gakawe ati gutegera kithurano kia mwaka 2027 endo gintu kiria guthingatira ni gutigira na kuritira akenya ngugi na njira iria kubatara akiariria pamwe pa mawaziri barabombere gukinya kiri kigomano giki Ruto na borite gutigira ne bagwita ngugi na njira iria kubatara o mtu kanyene karea na nkiri gagotongeria kana wizara ira nkiri ya gotongeria escaping any of the commitments we made. We intend to keep them because that is how we are going to transform Kenya. That's how we are going to transform this nation. And I am committed 100% to the transformation of this nation. And I want to persuade you as my team, the Government of Kenya team, for us to know that there is no two ways about this. It has to be done because Kenya has to change. We have waited for far too long. We have prevaricated for far too long. We have postponed the things that we could do for far too long. We have been timid about what needs to be done in Kenya. I've even had occasion people telling me, oh, you know, you have picked up too many things. You know, especially the difficult ones. You would have waited for your second term. Right? And then you ask yourself, why waste the nation's time waiting for a second term merely because you are working on difficult things? Why don't you finish the difficult things now? You know? If there is a second term, there is plenty of things to be done. And if it can be done in 5 years, why do you want to do it in 10 years? Are we together? And that is how we haven't made progress as a nation. Because we make decisions not on the basis of how we know that they are right, but we make decisions on the basis of how is it convenient for me to remain politically relevant. And in there, we lose the momentum to do the right things. The country loses time on things that can be done now as we wait for tomorrow. Our focus is not the next election. Our focus is the transformation of Kenya. Let me repeat it. We must do what we must do. As so long as it is in the exercise of transforming our nation,
the next election notwithstanding. Are we together? Yes. The next election is not our focus. If there is a focus, let it be the transformation, the foundation we are laying so that the next generation can be different. Mutegeri wa Meru TV akuru baraba ingi ndene antere Chetharaka ni bethirite bakithangi kwa bonene ni mirimo ya metho na mono murimo jira jikiane na gichonko ta murimo jwa cataract bobo no chonko ni baraba burekite kuthithwa na konania akuru ba antere ni bethirite bagichumburagwa ni murimo jojo kuringana na bamwe ba madaktari bugite murimo jwa cataract ijo ithagirwa jukituma mtu kinya metho joza kora buru jwarega kurigitwa kurio iririkana ati murimo jojo jo cataract jogwataga akuru bara bari na miaka ya nkuruki ya 50 indi nande nijo ambirite kinya kugwata mbeu mbithi na nkuruki antu baraba kwethira bari na mirimo ta ya chukari, high blood pressure na mirimo ingi ndagara wegona na tubanganite ripoti yegi murimo jo metho turajujikena na gichonko ta cataract. Baingi bakari kumagechiga munga kia Tharaka ibethiritwo bakithina kwa gita kumane na murimo wa metho wa njereri na kimonimoni ukimenyekana ta cataract. Untu babo gituma batiga kuona na gwethira batirigita wakagita kariogo na kiregerere kurwa na murimo jo sibitari agatunga ni to binge byogima bamwire aga kaunti ya Tharaka ni thibia mbirite kuruta motungata matari mari. Daktari maite kuruta metho makiure matuteria uterio abako ndeja yore kuona ili agabu matuma kuona ili kuona kaza kabisa thiri na kudenja rida uterio batata ndo udimu ndo kule mbesa ikabini nifanywe surgery ya cornea. Sasa nilishonwa for mwezi wa 3 tarehe 18 na sasa hii ndio nimetolewa uzi. Sasa jicho iko sawa, ninaona. Nashukuru. Matibabu ina changamoto ene. Kila kitu ni free tu. Hakuna kitu naitishwa, kuna sha huduma tu iko sawa. Daktari wako sawa. Ngaino nante diro manganda lekena okiyoko. Na inkurombera ntu bajire okunku mbiji wende rate bali okuba kuthenyana metho na inde gwana nyuka mbiro nikone kama bagante tedio. Jare fidi ndobi ndagitari wa sibitari ya Marimante level 4 agitariria. Twejete no twakwithira ito ei support ni Tharaka Nithi County na gikundi gitwa Flendolos Foundation kira gitethagirire ndene Tharaka Nithi gutetheria antu bara bena thina cia metho nikenda bomba gutegwa bara batugomba gukinya utungata bwa mbeca inyingi batika ure metho batwika murigo ndene ya matura jetu ko itukuga ibwega nontu bo kinya kwenu nontu iba ingi benu bara turuthirite kuchaura njereri na bachoka kuona Fedi agitariria nto barabara watini bako watu imurimo jo wa njereri ana babede ikulingwa mostrita kuma kintu 30 years kana 35 kuina mamwanka 15 years barabeta muno na bonda yo baida bena cataract ya nina no one baire kana badatu ina manu so babangi average babangi babakuru kuma kintu 50 years kwa moko na bai nyiri kuma 50 years na gweta mwanka miaka igana na kuendelea para bena cataract no tu mostrinya wa ukuru na mbera nene mono idara hii kiri kuma 50 ana 60 and above goba kuda bena cataract yo kuba bangi ni other problem tie jaga metho ni jao cataract ke jama mapema onge turera antu babonda kana na babethe bara batumira pikipiki iwe batumagire helmet kana bakinya bagatumira ngugu stadia mutwa kumenyana koga mirigo ontu mibirere bakoga ne mirigo ne balingali mu metho na ligo liko kakura korogia kiwa go watenjereri twa monka muntu ethero ari mukuru arombite kwethero akiwa kuria na baciara wana chachari batakomenya akiuga thaino kesimbingi cha baraba kuringo mono kiria thithe babonda na kinya kiria baraba kurionga ithakani kurithia kana kunanko thai kwena cases nyingi iria antu bakugia njereri no tukinya bakuringwa tukagwigwa gale muntu akumena gutangugia dangerous ngugira chino kwa tikatia kuoga mirigo baraba gutumira bonda bangi baraba kuita kuriria guntu kwina migwa kana guntu kona kwina gwati bwa kuringo imutenjereri ekeji bwega muntu agekagira miwanu ya kurigiriria riria ari ngugine tayu nikenda atikage yani wonje bwa kuringwa nontu ibu tumanjereri ekeja bonge njereri no withire wina thina cia mwiri
ukagea thina no tuwa kwitha wina mirimo na etio twito bwega metho yakambiria kura jaka kinya igitera utwikana ndino thonde twikire njereri ko ibwega ukeja ugachekwa metho mapema na wethira wina thina ukatethia wethira ikwaga metho no ntubu kuru njereri ikeja tukuthondeka na mtu agachoka kuona na ndawa buri ewa free so tulioria barabe na mashinani bachumeria yaba kwigwa twina utete bo thirikari ire bo free akeja akathondekwa na agakara bwega ndene ya mutijo abo Othia gĩtarĩria cibitari rĩkweyana motungata mamaga kaunti ya Tharaka Nithi Malimanti ituruthaga services cia metho itiruthaga magutuni itiruthaga Kajuke na Chuka General Hospital ugeta wina thina ya metho ugatetheka cibitari cia thirikari na kinyare atwina miwanu tubweja miwanu ya kuona free para bena thine kule makona so bugachirero gwita cibitari wina issue kana untu bwina gukonia metho bwego kinye cibitari nikendo gatetheka ana bara baina thina ciara ngindene ya michi ibwega burete ana ba cibitari bainge bekara na ana bakara betho aga metho mwanka kona metho nyimatunire makara mambire kinya kwirwa tamajani kwa mwana akija kwambira kuthoma riria arikiri mwalimu atwika akiona kuraja macibitari agatue gatunga gĩcigo munge kĩa Tharaka nkĩripotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara Waigũna Mutegari otoreo kireo kaunti oyu ya Tharaka Nithi ni ate gikundi gitega kithirikari nikiombete kuriungira kaunti Tharaka Nithi moroto jure kuritana akariba nterizi mantu jegie kurethia na gwika njuki kuringana na gikundi giki baugite barenda kuritana akariba kaunti Tharaka Nithi mantu jegie kurethia njuki na kinya ora muntu ombaga kwithirwa agikethana incho nikienda bakomba kwithirwa bakendia na ibatethie kiri muturire jwao kuringana na umwe wa abitha baraba ukarekere gikundi giki wizikena ta Kennedy Mwangi augite barenda kuritana nkurukia kari ngirijere kumakere kaunti Tharaka Nithi mantu jaja jegie urethi bwa njuki mwandiki uto nteto murimi wa mbogo na ripoti yu gikundi gitari gya kithirikari kiria gikumenyekana ta Wefam Green gikinyite ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthomithia akari gitumi gya kurima urimi bwa njuki araba kubaretera miato amwe na njuki chiongwa. Tumewasomesha wakulima, kampuni imejitolea kusomesha wakulima ili waweze kuerefuka. Na kama vile mmeona tuko na nyuki ambao tumekuja nazo, tumeletea wakulima kwa sababu hizi nyuki zitakuja zisaidie hii eneo ya Tharaka Nithi County. Now we are able to train people from the ground up to be able to get themselves to manage their own projects without having us all the time. Agaba kiuga ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bakwirigira kurutana arimi nkurukinya ngiri chiere. Wakulima wale ambao tumewafunza kwa sababu si siku ya leo tu peke yake. Tumefunza zaidi ya wakulima 200 kwenda juu. Kwa hivyo tunatarajia wakulima kutoka 2000 kutoka Tharaka Nithi County. Na ndivyo kutoka sasa tumekuwa na maonyesho ya nyuki. Vile watu wanapaswa kukaa na nyuki kama hivi, vile tumekuja tunakaa nazo hapa tunacheza nazo hivi. Leo ni kuwapatia hiyo motivation ya kukaa na nyuki. Araba ugite bathukitie tagaria rire nyuma ya kumenya Kenya ibariganirwe kiguni kia urimi bwa njuki. Kwa mara mingi tumesahau kufuga nyuki. Nyuki ina faida mingi. Inatusaidia kwa mimea, kwa pollination, inatusaidia kwa madawa ambayo inatokana na asali, na propolis, na venom. Pia inatusaidia na byproducts ambazo zinatoka kwa asali kama soap, honey wines. Pia tunapata asali inatengeneza vitu tofauti tofauti kwa viwanda. Na ule na product mingi muno ta mugwanjogu ile ingitethia mwana ici wa kawaida agakorwo akigitagate akionaga mbeca nacio na imwe ile na goro muno thiini wa njuki ntundu kuri na imwe etagwa venom iria ananti kumenya kintu kira ingikorwo kiri na goro ta kiu thiini wa Kenya ana thiini wa nthi yonthe. Na bwarimi bara bathomithitwe bakiuga bakumenya kinya urimi bubu bwa njuki ugaukiria urimi bwa irio bira bingi ndeni ya Kenya. Njuki irutaga irio ciao kiri mawani ma mimera na riria ithi kuruta irio mawani ma mimera ni magutethereria
aspect eta waindo pollination ni gutethereria in pollination kwogu the two depend on one another. Njoke ni kuona irio kuma kire mimera nayo ni gutethereria in pollination ni njoke. Na kwogu if we emphasize on or we put a lot of emphasis on beekeeping in one or the other, we are also helping in food stability. Indi gikundi giki kiugite kirirutana arimi na baraba gwitigiria kurima urimi bubu bwa njuki ibagutethirwo kinya guchwa thoko ya ukibwago. Now there's a lot of market, especially exports and also internal, because a lot of trainings you go to MSMEs, mnaambiangwa value addition. We are able to help them find market. Market is not something that you go and unaingia tu kwa soko. We are trying to improve the kind of market people are getting access to, because you're trying to have quality things. We are only being able to export and deal with the selling of products that we can control how they are produced. Kinya barutite mbeto kirimbe umbithe kinya bakuthungira kiri urimi bubu bwa njuki. Thinu antu mama yang nimabatie matikone matikaugi urimi utene o alimagwa tene wa njuki walimagwa ne akuru ntukuino muntu nikiriona kiria gutetheka nakyo nikiabatie kugitate bona ni mache mali menjuki na mali manjuki bantu bagutinda gwikaraga na street ni makiriungaga mbecha ikamachaga bara mali ni tundu woki uri na market. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Mutegeri riboti ya murimi wa mbogo yegie mauritani jegie ureithi bwa njuki ndene ya kaunti Tharaka-Nithi niyo tugwikira gatanta nteto chietu chia Meru TV utuko mbithirange kwandagira kagita gakega woni betwa Dennis mutuma muthomi monanirie to mathithi agukare Jacqueline Makena.